бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Салому алайкум бародаро. Имрӯз бо мо сар метем ливерпула қатъи Schalke 04 ки ҷои мо короче ҳамира финанс кем ду каса бояд бозӣ кунанда команда. Хай рафтем тамошо мекунем. Хай бародаро кам шӯхӣ мекунем. Гуфтаам кампиро дар хай кампиро кам дар бемаънӣ гап мезанад. Хай нагемаше дарконест. танга надорим. Мега танга надори ки ҷо воима мекунӣ. Короче хай бачаҳо мефаҳмида. Иком фаҳмидем камтар воима кардем инҷа ҷо. Хай ҳо Ливерпул қатъи Schalke 04. Прямой қатъи эфир. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим рафтем. сало шарманда накунӣ, фақат братан дая бозӣ кунем. Das weltberühmte Camp Nou in Barcelona ist einer der beeindruckendsten Plätze im Weltfußball. Auch wenn es um nicht viel geht, dieses Duell kann man sich immer anschauen. Na klar ist das heute ein Spiel, bei dem die Hey, ganz doch nicht große Spannung Partien, nicht da ist, weil es nicht um Titel geht. Aber ich glaube, wer den Fußball liebt, der sagt, jo, diese Begegnung will ich auf jeden Fall sehen. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Partie läuft bereits. Rudi. Einfach mal rausgedroschen. Die Gefahr ist erstmal vorbei. ҳайрон шудем бозимадаи чӣ ба уҷара рафтеста ин кайф еста. ҳайрон нашо ман тари зур бозӣ мекунам. ой раби ман ора просто извиёт саки ман мумкин якум таймада гол на якум таймада ман мумкин гол назану баъд чӣ хафа мешавад. ин охи ҳабача мекунӣ вара та ҳайрон шудагия хайр растем наист. Wie blank der da steht, also der konnte sich ja die Ecke aussuchen. Nafahmidem. Мега ки голата фақат боди гола тамошо кун. Вара тарафи мега дига истодан ма чӣ рафтода эҷа мара любой хе гол мезана. Ой сарма дард. Ҳамам тари просто сахт бозӣ мекунем. Аҳамият додан дар Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Молодец, Saloh, Bratan. Wunderbar nach vorn gespielt. Sadio Mané versucht den Pass da durch die Gasse. Rudi. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Rudi. Oh, ja, das läuft nicht. Ah, wohl, Chef, Chimilata. Keita. Mohamed Salah. Roberto Firmino macht das Spiel gut breit. Versucht die Gasse zu finden. Und jetzt sieht er sich. Молодец. Антон Авзани. Was ist das für ein Fußballspiel? Saloh чам мебинам дар зиндагӣ дар он ҷои гизала бозӣ кардем. Ва сари чӣ оли намешавад пауза кем пеш биёрем ба филм сари вара такка шуда. Нигах кун. Ин сар эне чиза. Миониш чагра. Sie haben durch das zweite Чӣ гап чи? Ҳаҷо мерем дар дем тайма короче якум тайма тамом шид. Ба нафъи ма мегӯяд хеле. Ба нафъи ма короче якум тайма тамом шид. Дар муаддабӣ намезеба. 2 Tore trennen die beiden Teams nach den ersten 45 Minuten. Hier sehen wir den Beginn der zweiten Hälfte. اینم تری من مغلطونم سودیو نمیگیرم. Ja,
من او را بغلطانم سودیو ما را میگیرم لوبویش در پرته ما میگیرم این پیش لوبویش Keita. Roberts. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war Das einfach Thema, schlampig. voilà, Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. اینه ما را میقپا So ungestüm in den Zweikampf ما را gegangen. میقپا این سودیه را بشوا زده که من سودیه را بزنم این سودیه را بشوا که این سودیه را در دهنش باشه تا بزنم Keita. Mohamed Salah. Genauso Nee, läuft Salah man hat da den wieder Gegner gut. heutzutage an. Sie spielen im خیر Moment روز تو خیلی definitiv خیر nicht اکی auf خطو کردیم و خیر دیگه تموم دیگه این همی تموم ما لوبوی بریم همی تونتو براتن Ja, definitiv, Oh, wenn die Figel. Falle Oh, zuschlagen, dann ist alles in Ordnung. Aber die haben im Moment großen Respekt vor dem klasse Timing der gegnerischen Stürmer. Also für dich die richtige Strategie? Also auch diese Strategie birgt Risiken, aber beim Guzarmış. aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, sie Tanış machen es başla, zunächst tabii mal canım. richtig. Ja, da hat er ihn Bu erwischt. kapitanımı Bu kapitanımı Hiç ne o ay krasni do ne Alişka ne Vah McKennie. Schalke 04 ist direkt wieder im Ballbesitz. Macht er den? Fantanya futbol çünkü Einfach mal nach vorne gedroschen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Einfach mal weggedroschen. من در این تایمان در گل نزدم Daniel Caligiuri Ani شوخی کردیستی sucht die Lücke. Caligiuri, aber astrein vom Ball Caligiuri. getrennt. او گلشی دیلم تستیز کرد که خیلی گلو میزده Das war der letztmögliche Wechsel. Und jetzt Okay. bekommt er die verdiente Ruhepause. Der Oh, geht ja guck mal, da. Stark angesetzt zum Kopfball. So ein Ding Cum kann și-a man poate eigentlich ateş var gar nicht atma. Du liegst klar hinter, du brauchst eine Menge Moral, um dagegen zu halten. Und Ha, dann to belohnt gaza die kad ne zna, Mannschaft sich zona nicht kema und šuma lässt gol diese za Chance ne. liegen. Konoplyanka. Matija Nastasic. Rudi sucht seinen Mitspieler. Mehr Sağ, Platz sağ, kannst du dir nicht bize, wünschen. bize, Was bize. macht er daraus? Und jetzt Şome kurz vor kene Schluss bo bekommen uglavuj. sie doch noch eine Ecke. Hayır gabne ma 2-0 برگشتم و خب که جوی بخورم میزنم تو کار خوب چو هستم Roberto Firmino kann die Situation klären. چوکار یه جمعه جا که دادم 2 minut abafka دادم Rudi. Burgstaller. Gut zu sehen, dass er ihn da او چی erwischt گشت hat. Das تمام gibt شد یا کی Freistoß. پس تقفر لبگو تمام شد بازی او پای بزه مونده های چی گشت واه Rudi. خود خیلی 2 minut چی داد Damit ist авست das Spiel beendet. های короче بردیم و او را گازپروم آوردم او را گاب نیست براتانو گاب نیست بازیتون دا گاب نیست خیلی هودا کنیست جوش خیلی هم خیلی براتانه لیورپول بولده Eines muss ich noch sagen, vielen Dank Hansi Küpper für deine Unterstützung am heutigen Nachmittag.